Molweni ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, iyintatheli edumile bafowethu, inkulu indaba sela esikulethela khona-ke izinto-ke ezenzeka ezweni sakhile-ke bafowethu. Aqalile-ke amanzi-ke angenile endlini-ke laphana wey'ngane zakwethu, lihlaselwe-ke ife elimnyama-ke iqembu-ke laphana le-MK elibonakala-ke lenza kahle kakhulu-ke laphana endaweni yase-KZN-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngokudlula-ke kwesishoshovu-ke laphana-ke besidume ngokuthi-ke uBlessa-ke Ndlovu-ke laphana wey'ngane. Le nsizwa kuthiwa-ke idubulekile-ke laphana ehostela-ke emlazi-ke wey'ngane zakwethu. Iqembu-ke laphana le-MK selikhiphe-ke i-media statement-ke laphana ukuqinisekisa-ke ukuthi-ke le nsizwa ngempela-ke idlulile-ke emhlabeni nokudlulisa nje amazwi enduduzo emndenini. Kanti sike sabona-ke neqembu-ke laphana layo i-MK livakashile-ke laphana-ke emndenini-ke ukuyodlulisa amazwi enduduzo. Iy'ndaba-ke lezi-ke ezibuhlungu kakhulu-ke lezana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe uthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ugcine subscribe ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta i-video entsha. Channel